Kuringana Charles Wambua uria ni mundurume wa ukuru wa gatagati-ini athereirio ni maai agikira mukirori ungi wa ruui rwa Athi mwena wa Ngoliba. Ona gutuika kwerikanite Wambua oragira abitha aria marangagira mugunda wa matunda ma mananathi thutha wa kuiya matunda maiganona. Aikaria mwena uyu ni mareganite na ndeto iyo makiuga ni kuinuka ainukaga aumite wira. Tonire mwana kena ni tumuya rumite murima uria bati ni arakorire boti ni rari nita ni mwena uyu na tutena kufuria kota kuigura boti o tumugire agirwo mwena uria riu ni aronire tondu no kijana no ahote gukira etubirite so aringiririo maai-ini agerie gwitubira akire riu akinyari agatagati ni araremereirwo ni gukira riu harari na mundu urarĩithagia no aratwaniriire kuria ati ni amona okiria moko aingira nathi turaimana guku twakira mukiro uyu tugathi kukuria mananathi kuria kuiya mananathi kuria tukarehe na guku tukendia niguo tuone mutu kitikio gikeno gitu. Athambiri kuhonokania maugite mageria mao ma gweathana na mwiri wake ni uringite ihiga. Aikaria mwena uyu makihoya makirwo darasha niguo gwithema kumana na mitino teno. Nturageririe kuingira hoira no hakoe hariku muno tondu ni ndi muikari waku ni njui ti hega ni hariku muno niturageririe kuingira tumuokoe no ri ona mundu ndarakinya thi ndarahota kumukinyira yani nirukite athirite. The other day watoto 4 waliingia na tukawapoteza tu hivi. Mwaka haujaisha hata machozi haijaisha tangu hao watoto tuondoke. Hizi tuko na kijana mmoja anaitwa Charles Wambua mwenye aliingia jana. Anaishi saidia anaenda kazi ngambo ile nyingine. Wakati wamepata daraja hakuna, wanaingia wanafuka wanaenda kufanya kazi alafu wanarudi jioni. Alipopata hakuna akaingia, saizi hatumuoni. Charles Wambua uria ni afitha wa nyumba 10 yashikaite namba ya andu aria makwite thutha wa guthererio ni maai ruui-ini ruru ni ongererekete akiorota thirikari ni gwikururia ari gwikira darasha. Uronekana the frequency is high and it's high because of crossing. Now iyo ikade to the second point iria riri ihi tungiakirwo darasha yari, to me that would be like the ultimate solution. Todo ithuothe will be crossing through the bridge. So darasha no turie whether it is a makeshift or military type bridge, I'm not an engineer, no, we need a bridge.